Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Lanung ini kenduk, lanung ini yo penyosong ya tak meeting kalau penong la syai le la sisngi. Tenre ke jengkren hikalong ba kloilan kandon ke jeng kenduk. Apa yang ginong alam juga boys of the People Party bat ka sarkar hapok ke jeng alam juga chief minister. Bagi ni keren ya kini ke mat kapang. Namar ba ka sarkar kamshim la penkesan baik tangi ke bakale. Las nutu badon shibun ki bangi don kam bani tai nagata kadao ki lap pan ya kata ka por nangi begini oban penbek ya ka jinglang bu chief minister da ka bangi community bagi ka bangi ngila krenshai ngila da bang krenshai mane hakmat ka minister ba utu officer badon nung tu bala da ka sarkar kamla ban penhun ban penshai ngi bangi la ban pediang baga jine jong ka sarkar kalong kabadai ngenumla dan lele ruem ban pediang ya ke jikren kabangi ni kren la kalong la shai ne la sisi ngenumla ban sange siteng linti bat ru ngila kli la da piong bakadan ke jing bakla kumno kala ban long bakat kita ki officer kat kita ki department ki babun ba pindang ya ilat ya kan ni ke kendon an ke bela sayang ni ki snuthu namar kata kadon ke kabakin hapan ai ke jing pinshai ngi dan namar kata kadau ngihap ban snotu bagani kajing yaki kajing kanum patkut henry ngila shimya karamene kum ginongelam ba hadu bangine kren ba chief minister hadu kata ka singi ke bangin bo kala banong la shaila ne shisngi nagaleng ka jungiru ngin pinsange shipor ya kane ka jingelum ka jingeki namar kamlong kaba songnia ngin sewan songkai hini apa ka sarkar kala kloy bangine kren banya tir ya kani kapenta tangba kadai ban mi kano ka so leni uso jong ka jingjob ha kani ka jinge kren ka jingi kata kadai ka bangingi kwa bat ngila pentaru mene bagani ka jingi kadai ka hak bangini ki ha ka disensyat pa ngila raru ya kani ka mat ya ka jing penen kam jong ka police department ya kini ki pulit top kemat ki pulit ki bandan tangka kerteng niem pulit ladai kamas kubit tingin yasa mereka kadai ka balasyu tap lup baik banum even itang kedur kemat kata kadai kawai ka bangilai keren mene bat ngila keren ru ya ka jing tak keti jong ki pulit ya ki MLA aga singi ke bandingkong. Hadi agani nginum pot sange kai sikwa angni bani thu epi bag assembly ka dan ka privilege committee. Kadan ka privilege committee kabana kaliang ki MLA ka jungi kan seshimti ya ka benta ka bagi de banshim. Ngimdan ye persai ki andai ki de ban snuthu bangikum ki nangalam ki ba upat pa legit. Legit ini de ki pau hajar ki pat ba bangin ra ya ka jinge ka jo upat pa assembly amdai mamalat yo no bercipenteng pala ya kata namar kata kadau ngila ra ya ka gamat na ka basno khiyamane bat nagaliang jong ka law minister kala kren yaw ofsa khmat jungi bakin sim serious note ya ka ni ka bangila ra bat ngendang ra yang ru ka jingelang kabangini kendo bau chief minister ngim persya iki police we are not against police personnel tendai police are not supposed to cover their faces when they deal with public representative and common people, especially when we fight in a democratic manner. We are not rioters. Yemdai ginong pengumasnang. We are law-abiding citizens. We know the law. In fact, it is district administration who violated the law.